Munasqa hermano, hermana, allin hamusqa kayqa lección de escuela sabática quechua parlaypi. Noqanchis ch'aqwarispa kasun, imatachus kay semana Diosninti tata yachachiwarqanchik kay qillqasqanpi. Hinallamantataq napaykamuykichis qankunata, sapawnikichikta Diospaq bendicionninwan kaychik, chayntapis invitariykichis qankuna, comentarinaykichispaq kay video urapi, maymantachus qhawamuwasayku, yarimuwasayku, ima sutiyki, ichapis mañakuyniyki tiyan. Chaykunastapis qankunaqa qillqarimuspa kaychik, noqayku kusqa mañarispa kasayku Diosninchik tataman. Qayarispa kana, ichari, lección kay semana, lección número 3 niwanchik, aswan ukhunchaspa Diospaq palabranta, kay evangelio de Juanpaq qillqasqanmanta. Ari, ukhunchaspa kasun munasqa wawqimasi. Ichapis noqanchik kunankama patallanta qhawarqanchik imaynata Jesucristo llank'arispa karqa kay pachapi. Sin embargo, kay semana ukhunchachiwanchik, ichari, astawan riqsichiwanchis, comprendechiwanchik imarayku Jesucristo hamurqa, imaqtin Diosninchik kachamurqa payta. Qayarispa kana, kay libro de Juanpaq qillqasqanqa niwanchik, ichari, riqsichiwanchis pipunichus karqa Jesucristo. Sichus qan Jesucristo riqsiyki chayqa, entonces riqsiyki tatanta, Diosninchikta. Chayta niwanchik lección kaypi. Entonces, kay yachay niwanchik kay lección de escuela sabática, maypitaq nin Diospa palabran runaman tukun. Entonces, palabraga munasqa wawqimasi ruachiwanchik, ichari. Entonces, Diospa palabran runaman tukun. Invitaspa kasayki kusqa kicharinapaq maychus kasan kay libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Uhmanta pisqaman noqanchik ñawirispa kasun maypi ninqa hinata. Qayaraypiqa palabraga karqapuni. Chay palabraga Dioswan kasharqa. Palabrataq Diospuni karqa. Chay palabraga karqapuni kay pachapi. Chay palabrata Diospuni karqa. Iskay niwanchik, paymin qallarirqa, Dioswan karqa. Tukuy imasqa paynekta ruwasqa karqa. Ruwasqa kaqmantataq mana paywanqa mana imapis ruwakunmanchu karqa. Munasqa wawqimasi, kaypi reparachiwanchik imaynataqa chay palabra Diosninchikpaq llank'ayninqa mana nima karqachu, ichari, mana nima kanmanchu karqa kay pachapi, sichus Diospaq palabranqa mana qayarikunman karqa chayqa. Chayrayku Diosninchikta rikuchiwanchik palabrata hina, llank'aq hinata hina, ruwaq hinata hina, porque noqanchik parlayninchikqa chayllapi quedakun a veces, ichari. Sin embargo, Diospaq palabranqa runaman kutirqa, Jesucristoman tukurqa. Entonces, llank'achin, ruwachin, chayrayku repararqanchis ñawpa leccionespi imaynataqa payqa ruwarqa, ichari, mana qhawakullarqachu, mana uyarinallapaq palabrallachu karqa, manchayqa payqa sanuyachirqa, onqusqasta, ciegosta rikuchirqa, mana puriqkunata, suchukunata purichispa karqa. Entonces, chay parlayqa tukuspa karqa runaman, accionman, ichari, ruwayman. Versículo 5 niwanchik ahinata. K'anchayri laqhapi llipin, laqhataq k'anchayta mana atiparqachu. Munasqa hermano, hermana, lección de escuela sabática niwanchik, ichari, chay qayariwayqa, chay palabrawanqa manima qayarikunmanchu karqa. Chay palabra pichus Diosninchik tata, Jesucristo runaman kutisqa hamun kay pachaman, ichari. Pero chantapis niwanchik lección de escuela sabática, niwanchik, ichari,
k'anchayri laqhapi lliphirin nispa. Ari, noqanchik qhawaspa kanchik ichari comparanchik kawsayninchikta imawan k'anchaywan. Laqhapi kaqtinchikqa makusikuykanchu, wañuywan noqanchispis comparanchik, igualanchik ichari. Entonces, kaypi niyta munawanchik imayna Jesucristo hamurqa k'anchay hina kawsayninchikman. Imayna noqanchis Jesucristuwan taskijtinchis k'anchaypi kasanchis. Mana k'anchaypi kaqtinchikqa, mana Jesucristuwan puriktinchik, entonces piwan taskisanchik, supaywan ichari. Entonces supayqa mana k'anchaypichu, laqhapi. Entonces munasqa wawqimasi, qanchik llanayki tiyan lección de escuela sabática k'amiriwanchik, imapiqa kasayki, laqhapichu, k'anchaypichu. Ichapis wakinkunaqa ninkuman, pero noqa creeni Diosninchik tatapi, mana laqhapi kaymanchu, pero ruwasqanchikwan ichari kay pachapi runa masinchiktaqa laqhapi kawsarispa kasanchik. Ichapi rinchis Diospaq palabranta uyariq iglesiaman ichari, sin embargo vida espiritual kawsaynin ichari mana paypaq llanninman hinachu kasan, laqhapi kasani. Ahina cristianospis kay tiempopi kasallantaq. Chayrayku niwanchik ichari, chay laqha kayqa mana atipanmanchu k'anchayta. Ima laqhapis kachun kay pacha, porque kay pachapi kasan hucha ichari, laqhayachisan kawsayninchikta. Chay huchaman urmakuqtinchik laqhayanchik, manata rimunanchikñachu iglesiaman, quedakapunchik ichari, ichapis noqanchik urmaytawan chay huchaspiqa qonqapuy munanchik Diosninchikmanta. Pero niyta munayki hermano, hermana, qanpichus uyarisayki, qanta parlasayki hermano, Diospaq palabra nisuyki ichari, laqhaqa mana atipanmanchu k'anchayta. Qan waqllasqa kayki, Jesucristo hamusqanmanta pacha kay munduman waqllasqa kayki k'anchayman. Noqanchik decidinachik tiyan kay tiempo hucha laqhapichu kawsayta o wiñay kawsay k'anchariypichu kayta munayki. Depende qanmanta munasqa wawqimasi. Chayrayku libro de Juan rikuchiwanchik ichari kawsayninchikta k'anchayta hina. Entonces taskirispa aswan ñawpaqman noqanchik reparaspa kanchik, imaynata lección de escuela sabática niwanchik ahinata. Creykichu manachu creyki nispa. Ari, palabraqa ruwakuspa karqa aycha niwanchik. Chayrayku invitaspa kay capítulo 1, versículo 14, libro de Juan manta. Kuska ñawirispa kasun. Nin ahinata. Chay palabraqa aycharikorqa, noqayku ukhupitaq tiyakorqa. Hatun kayninpaq k'anchayninta rikorqayku. Dios tataqpaq k'ata churin hatun kayninpaq k'anchayninta hina. Payqa hunt'akarqa k'acha kaywan chega kaywantaq. Munasqa hermano, hermana, chay palabraqa, chay runaqa, chay Jesucristoqa aycharikorqa. K'ata churinta Diosninchik tata kachamuspa karqa imaman aycharikuq ichari, Diosninchik tataqa mana kachamunmanchu karqa kay pachaman chay k'ata churinta. Porque kay munduman hamuspaqa Jesucristo hamurqa aycharikuq. Imaniyta munan kay? Qan noqa imamanta kasanchik, aychamanta ruwasqa kanchik ichari, tullumanta ruwasqa kanchik. Entonces ahina qanwan noqawan hina kuska Jesucristo hamuspa karqa kay munduman. Chaymanta hinata munasqa wawqimasi reparaspa kayki, kay Jesucristoqa aswan atiniyuq karqa, sipay munanman karqa chayqa, mana kay huchasapa munduman hamunmanchu karqa,
Sin embargo, Dios munakuerganchik, chayraygu kay palabraga, chay Jesucristoga hamuspa karga imanan aycharikuq. Chayta niwanchiki, noqayku kuska, payqa ukhuygupi hina tiyakuspa karga niwanchik. Hatun Diostatapaq uk'ata churin hatun kayninman k'anchayninmanta hina. Munasqa wawqi masi, entiendenayki tiyan. Hatun Diosninchik tataqta churinta k'ata churinta kachamurqa, qanrayku, noqayrayku, wawasniykirayku, qusaykirayku, munasqasniykirayku, tukuyrayku kachamurqa munasqa wawqi masi. Imapaq noqanchik kay tiempo kawsarinapaq, noqanchik kay tiempo arrepentimientota mask'anapaq, payman kutirinapaq, paypaq llanninpi noqanchik taskirinapaq. Entonces noqanchik reflexionana tiyan, yuyaychana tiyan, maypichus kasan creeyni, maypichus kasan kawsayni. Lección de escuela sabática munasqa wawqi masi, yaykuchiwanchik kay kimsa yachayman. Maypitaq noqanchik reparanchik ichari, kay libro de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 12 cuentawanchik kayta. Chay kimsa yachayman yayguspa kasanchik, hinamanta uyarispa kay hermano. Chayqa k'anchayqa kay pachapi tukuy runasman k'anchananpaq hamusarqa, ari. Chay chayqa k'anchayqa Diosninchikqa hamuspa kasarqa, tukuy runasman k'anchananpaq hamusarqa. Wakin a veces nin, siqama Dioswan kayki chayqa mana k'anchaypichu kayki, cierto hermano chayqa, pero kay versículo capítulo 1, versículo 9 niwanchik sut'ita, Jesucristoqa hamuspa karqa kay munduman tukuy runaspaq, huchasapaspaq, mana huchasapaspaq, ichari mana pay chillasarqachu wakin runallapaq, mana nisarqachu wawasnillaypaq, pikunachus creeqkunapaq, mana. Kay sut'ita nin, tukuy runasman k'anchananpaq hamusarqa. Chayta entiendenayki tiyan munasqa wawqi masi. Nillawanchiktaq ichari, palabraqa kay pachapiña kasharqa, kay pachaqa paynekta ruwasqa karqa. Chaywanpis kay pachapi kaq runas mana payta riqsirqankuchu. Hermanos, qué lamentable ichari. Chaywanpis Jesucristo hamuktinpis k'anchayhina mana wakin riqsirqankuchu, mana wakin riqsiyta munarqankuchu, mana wakin munarqankuchu uyariyta palabranta testimonionta. Kunankama tiyan chay runas ichari, pikunachus desprecianku Diospaq palabranta, pikunachus mana munankuchu comprometekuyta Señor ninchikwan. Paytaqa kaqkunaman hamurqa, paykunahtari mana payta hap'ikurqankuchu, astawanpis sutinpi creeqtinku tukuy payta hap'ikunman atiyta qurqa Dios wawasnin ruwasqa kanankupaq. Munasqa wawqi masi, Diosninchikqa quwarqanchik kawsayta, Diosninchikqa kachamuspa karqa chay palabrata, chay runata, chay Jesucristuta aycharikurqa kay pachapi, ari, pirayku, noqanchikrayku. Entonces, tukuypaqpis hamurqa por igual, pero pikunachus hap'irqanku chay yachayta, pikunachus taskirqanku, rirqanku Jesucristuwan, chaykunapaq kanqa chay vida eterna niwanchik ichari. Entonces, uyarina, mana uyarina palabrata, uyarina tiyan, kasurwana tiyan, payta qatina tiyan, ichari, porque sapa uhninchikmanta dependen. Jesucristoqa Diosninchik tata, hermanos, creawarqanchik kay libre albedrío nisqawan. Kay libre albedríoqa niyta munan qanchik llaya tiyki, uyariyta, mana uyariyta Diospaq palabranta, creeyta, mana creeyta Diospaq palabranta, bautizakuyta, mana bautizakuyta munasqa hermano. Chantapis kawsayta, wañuyta, qanchik llaspa kasayki kay tiempoqa. Entonces chay libre albedrío taqa Diosninchikman nima ruwayatinchu. Si qanchikllaqayki wañuyta chayqa imana sonqata Diosninchik, qanchikllaykiña ichari,
mana pay obligasuykimanchu uyarita creita paypi. Chayraygu piensana tiyan sumaqta imatachus kay pachapi noqanchik chiklasqanchikta. Taskirispa kasu munasqa wawqimasi, lección de escuela sabática tawa yachayman noqanchikta apariwasanchik. Chay tawa yachayqa tarikusan kay libro de Juan capítulo 3 versículo 16. Maypitas noqanchis reparaspa kanchik hatun declaracionta. Qanqa Diospaq churin kayki, Diospaq wawan kayki, waqllasqa kayki, allinta llank'arinaykipaq kay pachapi. Pero Diosninchik tukuy munakuywan kachamuwarqanchikpita Jesucristuta. Chayrayku nin kay libro de Juan capítulo 3 versículo 16 a hinata. Diosqa chay hinatapuni kay munakusqayrayku, Diosqa chay hinatapuni kay pachapi kaq chikata munakusqanrayku k'ata churinta qurqa. Ahinamanta pillapis paypi creespaqa mana chinkaymanchu rirqanku. Astawanqa wiñay kawsayniyuqman kanqa nispa. Munasqa wawqimasi, entiende, sonqoyki hukhuman churay, ñawiyki rikuchu munasqa wawqimasi. Imaynataqa chay hatun Diosninchiktata kachamurqa k'ata churinta. Imapaq niwanchik salvacionta runawanchispaq. Chay tiempoqa runasqa wañunanku karqa huchankurayku. Chay tiempoqa Jesucristoqa salvarqa chay huchasapa runasta. Pikunachus munasqa wawqimasi ch'akataman apaspakarqanku, crucificamurqanku. Pikunachus munasqa wawqimasi qhiskamanta coronasta churarqanku. Pikunachus clavuswan sat'ispa karqanku aychanukhuman, chantapis clavarqanku makinkuman. Ichari chaykunarayku Jesucristoqa hamuspa karqa wañurqa. Kaykunan tiempo qanwan noqawan kawsarinapaq. Kaykunan tiempo munasqa hermano hermana qusqa alabanapaq Señor ninchikta. Hermanos, sonqoyqa llamp'uchakun imaqtin Jesucristuta rikuspa crucificasqata. Sonqoyqa llamp'uchakun munasqa hermano imaraykutaq noqa huchayrayku waqpagarqa. Kay tiempo hucha tiempopi kawsaspa kasanchik. Jesucristo mask'awanchik imapaq huchaman urmanapaq ichari. Entonces chay huchaman urmaqtinchiktaqa payqa feliz kasan porque agakuspa kanchik Diosninchikmanta, agakuspa kanchik creenciamanta, agakuspa kanchik palabramanta. Chayman hinata noqanchispis mas rimunanchik ñachu congregakuq. Pero Diospaq palabran hermanos suti. Qanrayku hamuspa karqa Jesucristo. Aychallikurqa kawsarqa ichari chay tiempopi wawqimasinchikwan manata huchata payqa riqsirqachu. Pero wañurqa noqanchikrayku. Lección de escuela sabática parlariwaspa kanchik último yachaymanta. Maypita noqanchik hermano hermana rikuna tiyan imata. Imatachus Jesucristo mañawanchis sapa ujninchikman. Dad la gloria y el honor niwanchik piman Jesucristuman. Jesús mañapun yachachisqasninpaq. Jesucristo ahinata imaynata huchasapas kanchik aycha runas igual mañayasampuni qanpaq noqapaq. Uyarispa kay declaracionta. Manchus tarikuspa kasan kay libro de Juan capítulo 17 versículo 1 y 2 en adelante nin ahinata. Jesús chaytukuy imata parlaytawan hanaq pachata qhawarispa nirqa tatay ora chayamuña churiykita hatunchay qantapis churiyki hatun chasonqa nispa. Churiykiman atiyta qurqanki tukuy runasta kamachinanpaq wiñay kawsaytataq paykunaman qunanpaq. Pikunatachus payman qurqayki
chaykunaman nispa. Hermano, hermana, kaypi rikuchiwanchik, imaynatawan ñuipatapi Jesucristo mañakorqa sapa uhninchikrayku. Tatay, oray chayamunña nispa nirqa payqa. Ari, maypichus noqa wañunay tiyan, churiykita hatunchay nispa. Hermanos, kay mundupiqa tukuy jóvenes, runas, hatunchasanchik pita runata, aycha runata. Imaynata noqanchik reparaspa kanchik, pi político hamutinqa sumaqta banda contratasanchik, gente convocasanchik, tarimasta estadionkunas juntachisanchik, chaypita presentarisanchik, runaqa sumaqta ahlarikuspa kanchik, allin hamusqa kay fulanito de tal cantante tukuyma ichari, ahinata kay munduqa runastaqa hatunchasawanchik, noqanchik runallataq hatunchasanchik paykunata. Pero imaynata noqanchis hatunchana tiyan Señor ninchikta, porque payqa qowarqanchik kawsayta ichari. Jesucristoqa nin tukuy humildadwan munasqa wawqimasi, tukuy k'umuykuywan hanaq pachapi qhawarispa nirqa oray chayamunña. Kallpachariway, hatun churiykita hatunchaspa niy. Pay hatunchakurqa munasqa wawqimasi crucificasqa. Imaynata Señor ninchis hatunchakurqa Jesucristo crucificasqa ch'akatasqa ichari, makisninman yayguspa karqa clavos, t'uqsisqa karqa hermanos, yawarninta payqa t'akaspa karqa noqanchikrayku. Chay karqa Jesucristo hatunchakuynin. Pero noqanchikqa kay mundupi suyaspa kasanchik, imahtima pastor reconocewanchu, mana gracias, mana t'ahlariwanchu kay munduqa, yakillapuni kasani, simat ahlawanqanku, ma reconocewanqanku, ma reconocimientoqa wanqanku chayqa, manima ruwasaqñachu kunanqa, ahina parlasanchik. Pero hermanos, impuchakuna tiyan, Señor ninchikqa hatunchakurqa wañuynin patapi. Noqanchispis hermanos, Señor ninchispi hatunchakuna tiyan, imachus ruwasqanchikpi ichari, yanapasqanchikpi, bisi waturikuptinchis, waqllasaqtinchik wawqimasinchikta, Diospaq palabranta waqman resichispa, chantapis wawqimasita apaspa bautizuman, ahinamanta noqanchis hatunchasanchik Jesucristuta kawsayninchikpi. Chaypisqa yachaykarqa munasqa wawqimasi kay semanapaq. Chayta aparimuspa karqa lección de escuela sabática. Ama qunqaychu, noqanchikqa kusqa tinkunakuspa kasun qhipan semana. Mark'aya pachimuyki Diospaq bendicionninwan kay, ama qunqaychu, pastorniykita mark'ay, porque paypaq diyan kasan ichari. Chayrayku tukuy pastoresta napaykamuyku, Diospaq bendicionninwan, gracias pastores porque qankuna yachachiwayku, qankuna sumaqta michiwayku kay ovejasta ichari. Chayrayku mark'ay kachun qankunapaq, Diospaq bendicionninwan kaychik, familiaykichikta bendicichun. Chay kasa munasqa wawqimasi tinkunakama.